intambara na rugamba rutoroshye ariko intsinzi itangirira mu bitekerezo mbere y'uko ibonwa n'amaso. Uwemera gutsindwa atarwanya aba yamaze kuneshwa, kuko intwari ya nyayo si utagira ubwoba, ahubwo ni urwana n'ubwoba bw'akabutsinda. Mu ntambara rero imbaraga zonyine sizo zikenewe, kuko n'uwumva cyane abarusha utsinda kuruta uwivugisha cyane, kandi gutsinda bisaba ubwenge, ubushishozi n'ubwitange. Niba ushaka gutsinda gira imitima ibiri, umutima w'ubutwari ugusunikira kujya imbere, n'umutima w'ubushishozi ugufasha kumenya igihe cyo gutera n'igihe cyo kwihangana. Iyo uhanganye n'ibikomeye ntugatinye gusatira, kuko urugamba rukomeye nirwo rutanga intsinzi isharira ariko irambye. The Green wumva nk'ibisanzwe. Stay in touch. Ukraine yabaye igice cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete kugeza muri 1991 ngo yabonaga ubwigenge. Nubwo rero yabonye ubwigenge, amateka asanganywe n'Uburusiya, imico ndetse n'inyungu z'ubukungu byatumye umubano hagati y'ibihugu byombi ugaragara nk'utuzuye. Mu myaka yakurikiye ubwigenge, Ukraine yagaragaje ubushake bwo kwegera Uburayi n'imiryango mpuzamahanga nka NATO. Ibi byari mu buryo bwo gushaka kwiyubaka mu buryo bw'imiyoborere ndetse no kurengera ubusugire bwayo. Mu gihe Uburusiya bwo bwashakaga gukomeza kugira uruhare runini ku miyoborere y'akarere. Muri 2014 Uburusiya bwigaruriye intara ya Crimea ndetse bukaba bwaranashyigikiye imitwe yitandukanye n'ubutegetsi bwa Ukraine mu burasirazuba, by'umwihariko akarere ka Donbas. Ibi rero byahungabanyije cyane ubusugire bwa Ukraine, bikaba byarerekanye uburemere bw'izo mpinduka. Mu bice bitandukanye rero bya Ukraine, cyane cyane mu ntara zirangwa n'abavuga ururimi rw'Uburusiya, habayeho kutumvikana ku bijyanye n'umuco n'uburenganzira. Abaturage bamwe na bamwe aho basabaga ko hakwiriye guhabwa umwanya uhagije mu kurengera umuco n'ururimi rwabo, mu gihe abandi rero bashishikajwe no kwiyubaka mu buryo bugaragara nk'ubw'umurenge w'Uburayi. Ukraine rero ifite ubutaka byera kandi n'ubukungu bushingiye ku buhinzi n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi. Biro byatumye igihugu kiba icy'ingenzi ku rwego rw'ubukungu mu karere, kandi rero ibi byanabaye intandaro y'inyungu zifatika mu mikoranire y'ibihugu bitandukanye. Muri 2022 Uburusiya bwatangaje igitero cyagutse kuri Ukraine, aho intego yari ingufu zo kongera kurengera no kugenzura ku karere no kwerekana ubushobozi bw'icyo gihugu nyine. Iyi ntambara rero yahindutse isura y'ibiganiro mpuzamahanga ku mutekano, ubukungu n'imibanire y'ibihugu muri rusange. Igira ingaruka zikomeye ku rwego rw'isi, izi ngaruka zo ntawe utazizi. Ibi byose rero byerekana ko iyi ntambara itari ibintu byahise gusa, ahubwo ari urugero rw'igihe kirekire rufite impamvu nyinshi zishingiye ku mateka, politike, imico ndetse n'inyungu z'ubukungu. Uyoboye iki gihugu cya Ukraine rero yitwa Volodymyr Zelensky, ari nawe tugiye kugarukaho birambuye uyu munsi. Uyu muyobozi rero yabaye inzozi mbi kuri Vladimir Putin, banajya kwitiranwa mu mazina, kuko umwe yitwa Vladimir undi akitwa Volodymyr. Amazina yiswe n'ababyeyi yitwa Volodymyr Alexandrovich Zelensky. Uyu yavukiye mu mujyi wa Kharkiv mu burengerazuba bwa Ukraine, icyo gihe yari igice cy'ubumwe bw'Abasoviyete. Aha rero yavutse ku itariki ya 25 Mutarama mu 1978. Ababyeyi be ni Alexandr Zelensky wari umwarimu w'ikoranabuhanga muri kaminuza, na Rima Zelensky wari umwanditsi w'ibitabo. Nubwo rero Ukraine ari igihugu cyiganjemo umuco, Zelensky avuka mu muryango w'Abayahudi, ariko ntibigeze bagira ukwizere guhambaye mu idini. Yakoriye mu mujyi wa Kharkiv aho yize amashuri yisumbuye, akurikirana rero amasomo yo mu mategeko muri Kharkiv Institute of Economics, ishami rya kaminuza ya Kiev National Economics University. Nubwo yize amategeko rero ntiyigeze akora nk'umunyamategeko, ahubwo yahise yinjirira mu mwuga wo gusetsa, gukina filime no gutunganya ibiganiro bya televiziyo. Mu myaka y'1990 Volodymyr Zelensky yatangiye kwitabira amarushanwa y'urwenya stand-up comedy mu kigo yizeho. Arangije yinjira mu itsinda ry'urwenya rya Karvatari 95 ryamamaye cyane muri Ukraine no mu Burusiya. Mu myaka yakurikiyeho Zelensky yagize uruhare runini mu gutunganya ibiganiro bya televiziyo no gukina no kuyobora amafilime. Muri filime Servant of the People guhera muri 2015 kugera muri 2019, yakinaga nk'umwarimu w'amateka wabaye perezida wa Ukraine bitunguranye. Iyi filime rero yamenyekanye cyane bigira naho ituma Zelensky yiyemeza kwinjira muri politike. Muri 2018 Zelensky yatangaje ko agiye kwiyamamariza kuba perezida wa Ukraine binyuze mu ishyaka Servant of the People ryari rifite izina nk'irya filime ye. Yemereye abaturage rero ko azashyira ruswa, azanye impinduka mu miyoborere kandi azashyira imbere uburenganzira bw'abaturage. Mu matora rero yabaye muri 2019 muri Mata, Volodymyr Zelensky yatsinze Petro Poroshenko wari usanzwe ari perezida n'amajwi 73.2%. Ku itariki ya 20 Gicurasi 2019 yarahiriye kuyobora Ukraine nk'umukuru w'igihugu. Ni
mu gihe rero yarabaye umukuru w'igihugu wa gatandatu kuva Ukraine yabona ubwigenge mu 1991 ku itariki ya 24 Gashyantare muri 2022 perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ibitero kuri Ukraine. Zelensky rero yahise afata ijambo avuga ko Ukraine izirwanaho kandi isaba ubufasha bw'amahanga. Nubwo bamwe rero batekerezaga ko azahunga igihugu, Zelensky yagumye mu murwa mukuru Kiev atangaza amagambo akomeye aho yagize ati ubu nkeneye amasasu ntabwo nkeneye imodoka yo kuntwara. Ibiro byagaragaje imbaraga z'ubuyobozi bwe bituma ahabwa icyubahiro ku rwego mpuzamahanga. Yasabye ubufasha bw'ibihugu by'uburengerazuba maze Amerika n'ubumwe bw'i Burayi, NATO n'ibindi bihugu byinshi bitanga inkunga y'ibikoresho bya gisirikare n'ubukungu. Kuva icyo gihe Zelensky yabaye ikimenyetso cy'ubutwari n'imbaraga za Ukraine, akomeza gusaba ko isi ihagarika agashinga k'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine. Nyuma rero yo kuba perezida, Volodymyr Zelensky yakoze impinduka zikomeye mu gihugu, harimo guhashya ruswa mu nzego za leta, kugabanya imbaraga z'abakire bakomeye, kunoza uburinganire bw'inzego z'ubuyobozi, guteza imbere ikoranabuhanga mu miyoborere. Ibi byose rero byanatumye ubutegetsi bwe bushyigikirwa n'abaturage benshi, cyane cyane mu bihe by'intambara. Zelensky rero mu bundi buzima yashakanye n'uwitwa Olena Zelenska muri 2003. Aha rero bakaba banafitanye abana babiri barimo uwitwa Alexandra Zelenska wavutse muri 2004 n'uwitwa Kylo Zelensky yavutse muri 2013. Umugore we rero witwa Olena nawe ni umunyamakuru kuri televiziyo, akaba yaranakomeje kumufasha mu bikorwa bye bya leta, by'umwihariko guteza imbere uburinganire bw'abagore n'abana. Volodymyr Zelensky rero yaciye inzira idasanzwe, iva mu gusetsa no gukina amafilime akagera ku buyobozi bukuru bw'igihugu. Nubwo rero benshi batamufataga nk'umunyapolitiki w'umwuga, yagaragaje ko hari imbaraga n'ubushishozi afite mu bihe bikomeye by'intambara, by'umwihariko mu ntambara yabahuje n'Uburusiya. Uyu munsi rero aracyayobora Ukraine, aharanira kuyobora iki gihugu cye mu nzira yo gutsinda intambara barimo no kongera kucyubaka bundi bushya kuko cyashegeshwe n'intambara nyine. Nuko nsoje rero wiyumviye byinshi utaruzi kandi byari ngombwa kubimenya. Ngaho kora subscribe, ufungure n'inzogera, ubundi tujye tubana kenshi mu biganiro byose bicukumbuye binyura kuri Kigali Post. Reka nshimire wowe tubana buri munsi mu biganiro byacu. Ibitekerezo byawe byose ubishyiraho hasi mu mwanya w'icyubahiro muri comment. Naho njye ubundi mu busanzwe nitwa The Green. Ibyiza byinshi byo mbifuriza.